Obsama mensanda se sere yedi kan dia tudwama na gudie mu nsem na enda wie nso mede nkoma awdo no eto aso ama wo na nkoma no edoso enti yebebo ne petim wadre ewo eye Chelsea the Blues nso aso eye ye ka coach a eja egu ni chempa Graham Potter ni nyira ne se de etitafo no eguso ehwese womo edi petition ebekwa akodan penifo in fact petition no yese womo hwese ombenya be 1500 ama ese no eguso a ekeka ko nanimpa eti na se 15000 womo pe but so far no ekeka ko be 10000 signatures ena so far no womo enya eno ane se yempe papa no oye Chelsea supporter mama wo Ghana hana de bia mo ye yempam no ye the petition na to chire bi say yempam no anaso won to aso won to aso eno ye petition asese no eguso a ekoso na akona nimpa a chese otum sampa eduru empempenso a ebeduru dia na se omo bowra mo e training ground se sanse Todd Bowley ene ne mpanifo de omo no omo ntise odogo bi enuabe omo ntise team no elusu anase airboard draw anase enkona ni mom de omo chese Graham Potter ene obia obetimi abo adwumaden na namso amande supporters no chese omo so edi petition ball eye under 9 eye league na de omni se ye frɛ no Joshua eye achupi ena na wotwe wie ye hunu se ne maame akopost no ese ampa ne ba no hwɛ se obetimi abaye dia ne papa eye ye ne bi ni nyina ne se womo ehia kan na branche no akrala no ena womo abuaye ema ne team no etimi etebiri kru a ohunu se wono ekita ne sa no enam so ema womo kyerɛ sampa ne modern monso ekonkan ye pa edema team a wogina mo ehia kan ede ema wom no eno nenam so ende ni maame akọ postu se ampa sebi ejabi wo a ejabi tiase enti se ne papa ena ekura wo hwese ne ba no so ebetimi aba na wabedi eye ne papa adenti wei eye Joshua achupi enso de a ende ne maame so ede aba monten a ye de eno so emunchiemo no